Wabici-inĩ cia kĩama kĩa DCP Nairobi nĩ kuo Rigathi Gachagua amũkĩrĩte mũmbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan ũrĩa ũthamĩte kuma kĩama-inĩ kĩa Jubilee na kũingĩra DCP, akiuga atuĩte itua rĩrĩ amu kĩama kĩa DCP nĩkĩo kĩonanĩtie mũbango mwega wa kũguna Akenya othe. Wana Kamukunji wananiambia wamechoka, hawezi kubebana na mzigo huu wa ufisadi na siasa mbovu. Tunataka maisha bora, tunataka siasa bora, na mimi nataka kusema kwamba kiongozi wa chama hiki ni kiongozi mzalendo. Rigathi Gachagua ni kiongozi mzalendo, ni kiongozi anayopenda watu wake na nchi yake. Na mimi nataka kuambia jamii ya Wasomali, Wakikuyu ni marafiki zenu, sisi tunafanya biashara pamoja. Huyu Yusuf amechaguliwa na Wakikuyu Kamukunji mara 4. Utakuja kutuambia ya kwamba ati Wasomali wachukie Wakikuyu? Inawezekana? Oho Gachagua ni amũkĩrĩte chairman matiganĩte a kĩama kĩa Jubilee arĩa mathamĩire DCP, kũrĩa augĩte gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩmwe kĩa ũrĩa mĩri ya kĩama kĩa DCP ĩtambĩte na njĩra nene na makĩria kaunti-inĩ ya Nairobi. I want to announce today the DCP takeover of the Nairobi city. DCP ndio itavuma Nairobi. And the competition in Nairobi is between DCP, Wiper and Leader. Luckily, we are on the same side, all of us. Kwa hivyo tutakubaliana hapa na pale. Mambo ya Ruto na ODM ile ya Oburu Nairobi kwisha. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno, Gachagua ateterithĩtie atĩ gũtirĩ mũbango o wothe wa mũng'ethanĩro gũtiganĩra iturwa itiganĩte tiga tu gĩturwa gĩa president kĩrĩa magathura mũhũranĩri ũmwe, ĩndĩ iturwa ici ingĩ ciothe o kĩama gĩgakorwo gĩkĩendekithia ahũranĩri akĩo arĩa magathima na icoka ndebe-inĩ. Mimi ni mtu napenda multi-party democracy, na mimi napenda vyama vyote tushindane, kwa sababu itasaidia kwa voter turnout ya presidential vote. Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu. Kũringana na Gachagua, gũtamba kwa ngumo yake mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri rĩu gũcũngĩrĩria president na mũnini wake mambĩrĩrie kũingĩria heho na gũcokia makinya na thutha nginya gĩcigo iria maumĩte. Najua huyu Kasongo nimesukuma yeye analia kama panya imeshikwa na mtego. I am actually now setting the agenda for William Ruto. Juzi nilikuwa Narok, pahali Narok East, amekimbia hapo leo. Nikaenda Emurua Dikil, kesho anaenda huko. Hii mtu nimemrudisha nyumbani. I have confined William Ruto back home. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.